Selamat datang ke Jalan Journals. Ini adalah jurnal perjalanan kami selama 2 minggu di Sword Island, New Zealand. Jom bersama-sama dalam road trip kami menikmati pemandangan yang menakjubkan, pengalaman meneroka alam semula jadi, mencari makanan halal dan berkongsi tips penting untuk korang yang nak travel ke sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten travel dari kami. B. Kita ke Auckland akan mengambil masa selama 9 jam dan Perjalanan kami bermula dari KLIA selama hampir 10 jam di udara menuju ke bumi Aotearoa. Setibanya di Auckland Airport, kami disambut udara sejuk dan langit yang luas terbentang. Di sinilah kisah ini bermula. Langkah pertama menuju ke Sword Island. Sebaik sahaja tiba di airport, kami perlu isi passenger arrival card. Tapi sebelum terbang, jangan lupa apply Anzac ETA dulu. Boleh apply di website dan apps rasmi Immigration New Zealand. Selamat melepasi immigration, custom dan biosecurity. Kena label. Dia selongkar habis satu. Kena label. Segala makanan semua dia check satu-satu. Security sini memang sangat strict sebab nak jaga dia orang punya environment. Masing-masing dah menggigil ni cari bus stop. Dari Auckland Airport, kami decide untuk bermalam dulu di hotel yang berhampiran, lebih kurang 4 km je, sebab senang nak naik flight esok ke South Island. Ni hotel kita untuk hari ni. Masa ni memang agak penat dan sedikit jet lag, so untuk hari ni kami decide untuk rehat je di hotel. The next day. Good morning here in the Auckland. We are waiting for our coach to the airport. So dah sampai domestic terminal. Kita nak cari sarapan dulu sebelum berlepas. So kita tengoklah apa yang halal tayyibat. Okay, for breakfast today we are eating Dunkin Donut combo with hot chocolate. Dari terminal domestik Auckland, kami akan ke Sword Island. Plan asal nak turun di Christchurch, tapi tiket flight dan bas untuk tarikh tu semua dah habis. Jadi kami ubah plan last minute, terus beli flight ke Queenstown. First time juga merasa naik Jetstar Airlines ni. Tapi perancangan Tuhan tu memang yang terbaik. Sebab ambil flight ke Queenstown ni lah kami dapat tengok banjaran The Remarkables dari atas dengan aerial view dia yang memang memukau, siap dengan snow cap lagi. Memang rezeki kami. Tambahan pula, Queenstown Airport ni memang terkenal sebagai antara landing approach tercantik di dunia. Pesawat kami meluncur di celah-celah banjaran bersalji dan setelah hampir 2 jam perjalanan, akhirnya kami mendarat. Ianya merupakan satu pengalaman yang sungguh menakjubkan. Sekarang alhamdulillah kita dah selamat sampai di Queenstown. So baru je landing dekat airport Queenstown. So ni background di Queenstown. Tak tahulah dengar ke tak ni, angin kuat. Welcome to Queenstown. Sekarang ni kita akan ke Frankton Bus Terminal. Nak ambil bas untuk ke tempat penginapan. Lebih kurang 6 kilo dari airport. Kita jalan dulu lebih kurang 1 kilo. So nanti naik bas terus direct ke hotel. Are you okay out there, mate? Are you cool, mate? Tak tahu kenapa, bila touchdown Queenstown je, auto rasa happy. How there, mate? How you doing, mate? Looking good, mate. Bas berhenti-berhenti dengan view yang marvelous. Lake Wakatipu. Terus hilang rasa penat perjalanan hari ni. Later that night. Sekarang jam 8.30 malam.
di Otters Point. Tu tadi naik bas ke Otters Swiss Bell Resort. Lapar, cari makan malam, makan pizza. Order dekat ni, kedai belakang tu, Francesca Wood Fire Pizza. Pizza vegetarian. First time jadi vegetarian. I'm getting your spicy melanzano with extra cheese ready for you. This is my favorite pizza right now because the aubergines are in season. They're so fresh. They're so delicious. And you guys like spicy, eh? Yes. You want me to put some chili flakes? Sure. All right. Malaysia. Malaysia. Yep. And it's probably like tomato sauce. Okay, it's okay. We will try. Yeah. Oh, I love it. So you guys, I've got your pizza, the melanzano with number 7 mango hot sauce, a little bit of chili flakes, and some fresh aubergines. Welcome. Thank you so much. So, makan. Okay. How is it? Is it nice? Is it spicy? Ini penginapan kami di Queenstown Swiss Bell Resort. Dia ada seni bina macam Alps punya seni bina lah. Nama pun Swiss kan, Alps. Kita jalan-jalan dulu dalam hotel. Dia ada arcade, chocolate factory. What is this? Oh, judi coklat. Dia memperjudikan coklat. $2 dapat coklat. Ini complimentary ke? Tak, kita kena token juga. Perangai nampak. Eish. Itu saja untuk episod hari ini. Dalam episod seterusnya, perjalanan kami diteruskan dengan road trip ke T-Anau, sebuah pekan kecil yang menjadi laluan utama ke Fiordland National Park dan Milford Sound, antara kawasan alam semula jadi yang paling indah di dunia, yang turut digelar sebagai the 8th wonder of the world. Jangan lupa like, komen dan subscribe.